Loron dia mamalu karena inserne be orasnya asisti hela programa tatoli aktual ba edisaun ohinian. Maluk sira da daune ami iha area Porto Internasional Presidente Nicolau Lobato. O de actualiza baita bocira liga ho projeto construção fong ba corredor verde iha aeroporto internasional. Projeto nyanai maka husi Ministério Obra Pública nebe implementa ka mananain husi projeto ne maka kompannya Eureka utama gagas utama nebe projeto ne hauke dasi loron ruan ulu resen rua fulan Abril tinan riun ruan ulu resen 5 no projeto ne se termina ia loron ruan ulu resen rua fulan Desember tinan riun ruan ulu resen 5 projeto fong ba koridor verde ne composto husi projeto jardim Fatin Café, Centro Informação Turismo, Banco no Centro ATM, toilet público no posto polícia BOP nian. Tambane maluk sira dadaune projeto lauhela hanesa intaharei hene trabalhador sira composto husi Timoroa no mos estrangeiro hahu halo na projeto construção ne iha fulan Abril liuba. Projeto ne honia luan maka kaluan kanaruk maka metro ato situ sanulu resintolu hane sanitare hane hahu keda siha posto polisia BOP nian iha aeroporto internasional se to iha escola secundaria São Miguel Raicoto Dili. Tambane maluk sira projeto nerasik honia orçamento hamutuk dolar rihung atus nen ruanulu resin nebe implementa husi hanesan uin hau informo na baita bocera husi kompanיה Eureka Gagas Utama LDA.